Пенза өлкәсендә мин беренче тапкыр дисәм ялгыш булыр, чөнки көньякка барганда без утырган поезд Пенза станциясенә туктала иде һәм шунда халык кулдан эшләнгән хрусталь вазалар, хрусталь савытлар сатып йөриләр иде. Менә шушы кулдан эшләнгән хрусталь савытлар, вазалар, алар Красный гигант, Кызыл гигант дип аталган Никольск шәһәрендә эшләп килгән заводта җитештерелгән, кызганычка каршы бүгенге көндә белгенлеккә төшкән дип әйтәләр. Пенза шәһәре. Менә шушындый күпер аша чыгабыз. Без Пенза өлкәсе Каменка районы Качалейка авылына килеп җиттек. 8 сәгать юлда бардык. Бу авыл иң борынгы авыллардан санала. Мәчетебез борынгы авылда 1903 елны зор пожар була. Зор пожардан соң мәчетне күчерәләр бери. Авыл яна, көп хуҗалык яна. Шул исәптә мәчеттә янган. 1903 елны башлаганнар, 4-нче елны, 1904 елны беренче янадан азан ачылган инде манарасы белән үк. Манара төзелеп бетелгән 4-нче елны и беренче азан үлә намазына ачылган. И шул 1904 елдан 1997 елга кадәр бер көнгә дә азан тукталмады. Хәтта атеизм чорында да, коммунизм вакытында да бу мәчет безнеке ябылмады. Әби бабаларыбыз бермәде ябырга. Бу изге урын, Аллаһ Тәгалә безгә ибадәт кыла торган урын. Борынгы мәзиннәребезгә, имамнарыбызга, шул мәчетләргә йөреп вафат булган кешеләребезгә дуа кылып торабыз. Ничә ел инде эшләп килә яңа мәчет? Ачтык 1997 елны. 1997 елны. Халык күп киләме мәчеткә? Мәчеткә 5 вакыт намазга азан ачыла. Җомага 50-60 кеше, 50-60 кеше җыела. Без Качалейкада яшәүче милләттәшләребезгә Казанның күчтәнәчләрен тапшырабыз. Әссәламу алейкум. Алейкум әссәлам. Без сезне көтәбез. Нә Казан күчтәнәче сезгә. Алланың рәхмәте яссын. Хатын-кызлар өчен журналлар. Сез инде укыйсыздыр яратып. Һәм менә яшьләргә дә Ялкын журналы. Укырсыз. Ничек хәлләрегез? Ничек тормышларыгыз? Бек яхшы тормышларыбыз да, хәлләребез дә әлхәмдүлиллаһ бүгенге көнгә. Ничек Пенза өлкәсендә татарлар гомер итә? Әлхәмдүлиллаһ яхшы. Шуны хәле матур иттереп татарча сөйләшәсез. Без татарча гына сөйлибез. Ә болай Казаннан кунаклар еш киләме Пенза өлкәсенә? Киләләр. Сабан туйлары уздымы? Узды. Сабан тойлар узды, бек яхшылап узды. Кайчан булды? Корбаннар чалдык. Корбаннар бездә корбан чалалар. Сабан туйда бездә корбан. Бездә келәв атылау. Келәв. Истиска намаз укыйлар. Ничек быел уңышлар? Сездә дә яңгыр яумыймы? Бездә яхшы яуды. Вәсе кирәк вакытта гына. Алланың рәхмәте белән бек кирәк вакытта гына. Картушларны чәчтек, яңгыр яуды. Картушларны күтәрергә яңгыр яуды. Бек инде лат булды бездә. Гафу итегез, картуш ул бәрәңгеме? Бәрәңге. Үлгәненә инде 26 ел. 36 яшымда мин калдым. Олым мулла булып инде яши 16 яшыннан. Кызым, бу аныгым, кызымның кызы. Исемнәре ничек? Мәрьям. Эш хатыны булган дедушкабызның, поэтому безнең гаилә зур. Исеме ничек булган бабабызның? Бабабызның Абдурахман. Беренче хатыны вафат була, икенчегә үләнә, икенчесенә өченчесен китерә. Беренче хатыны бу авылдан, икенче хатыны Кабылкыннан, Кабылкын татар авылдан, өченче хатыны Решетиннан. Сез инде хәзер бүгенге көндә шушы авылның мулласы хәзрәте. Әйе. Безнең яшәт пәрәмәчеләрен, Пенза пәрәмәчеләрен иншаллах. Бисмиллаһ. Казан кунакларын пәрәмәчеләр белән каршы алдылар. Мәрьям сеңелемнең йөре Казаннан алар килделәр. Иргәзиян мәчетенә. Мин бит сезне беләм.
Sizin kitaplarınızı okuyan kişileriniz. Pərəməşələrini bulayğın aşarga gerek түгел. Менә ilk atığından alabız da şöyle qoşuqqa hem itke менә şöyle итеп салабыз. Bu atiyimizin singili, ismi Safura, bir şebes elektetey. Bizde apatıyıl teteyetiler. 75 yaşını uzdurdu jubiley. Subhanallah maşallah. Kur'an meclisini uzdurdu. Ondan sonra biyişti, girlaştı. Yüze 29 yaşında tıl kaldı, ecbala bilen. Alarını okuttu, Penza şəhərində. Ülendirdi 2 yılın, kızın yerge berdi. Hazır Moskovda yaşayırlar, başka şehirlerde. Safur apa xərsiz bir özünüz yaşaysınızmı? Bulun xətli yurtda. Da, 2 etajlı hızbası. Biz kilüge yağmur yağa başladı. Apa şunun xətli təmli pərəməşləriniz nişik şoy təmli ettirib pişirəsiz? Nindi sirləri var bu reseptin? Sirleri var, Uruslarda sırrı. Bekti sizin şediğini şegatkanınız retseptta. Vez yasıyız, basabız da şılay. No, nektir andı temni bulmayın. Sizin siriniz yok atem şol, sizde. Bismillah yok. Bismillah bilen gene pərəməşə temni bulan. Bismillahirrahmanirrahim bilen gene. Şunu Uruslarga anlattım. Penza ülkəsində avullarda barlıq tatar qızları da yavlıqdan, hicabdan yeri dib etələr, dürüstmü bu? Әйе, дөрес, бик тә дөрес. Менә бездә йөрибез монда яулыкта. Минем двоюродный сестрам, ул Мәскәүдә яши. Менә Мәскәүдә дә яулыкта йөри. Беркем бер нәрсә әйтми, эштә дә, урамда да, Аллага шөкер. Үзеңнән тора ул кешедән. Шулай. Penza ülkəsində Sultan Muhammed Han Hazretleri de 1213 yılını İslam dini devlet dini olarak ilan etti. Altın Urda devletinin küleminde. Şundan birili İslam dini devlet dini bulup bizde. Gospodствующий религия tügül. Tatar medeniyatının nigizinde İslam yata. Mesela Urus medeniyatının nigizinde Pravoslav dini yatsa da Tatar medeniyatının nigizinde İslam dini yata. Mine Orta asır edebiyatın anlamı Tatar halkı eğer de İslam'ını bilmezse. Sizden nişik eytələr, əvi deyirlərmi, dövən edirlərmi? Anikay. 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 Ani diyeler anaga bak Zeynep. Vatanagım Zeynep. Sizin bugünkündə neçə onuk? 2. Hadiçe. Maşallah. Zeynep. Nişik əzirləyirlər hamurunu? 1 litr süt. Yalatasın. 1-4 yumurka. Tuz salasın. Şemetip gene. Pesog azgına salasın. И друзья azgına. И atlısın da andan basasın. Чтобы kuldan tişsin. Eşliklə nişik əzirləyirsiniz? Eşliklə? Eşliklə it. Eytələr alaşa it deyirlər. At, alaşa it. Sizinki alaşa it. Alaşa. Alaşa itinden yine peremeşe temli. Bilmeyen peremeşe только alaşa itinden temli. Şu ettirip biliyorsunuz değil mi? Elinde mayda kızdıra. Alaşa mayında da kızdırabız, Simiçka mayında da. Ne yakşı yangır yağı. Yakşı yangır yağı. Başlarında yarımsek, katışlarımız, ürünlerimiz biz beraber. Bigrek teşli yangır yağı koytup jitelerimiz miken Kazanga. Allah kuşta yertego. Hadi Ravşarlata. Hürmetli dostlar, Penza yangırların qarab qo'shlanig'iz. Mana Penza ülkəsində quriliq bo'lmagan. Biz hozir avul bo'yicha ekskursiya yasamoqchi edik. Ketamiz yangırning tamamlanganini. Penza ülkəsinin Kochileyka avulunun uramını ko'rasiz dostlar. Yangır yağıb uzdi, quyosh chiqa, shuning xatlik ken motor jili. Hamza Hazret, biz hazır kimge kelemiz? Biz hazır hürmetli Meryem teteye kelemiz. Ol bizniki epey pişirişi. Epey ütmek nişik atıyorlar. Terli yerde bizde epey atıyorlar, ütmek atıyorlar. Ol pişte pişire. Avul halkına epey. Demek bu epey başka ekmeklerden, ipilerden ayrıla. Ayrıla, hazır temin bagarsız. Rahmet.
Assalamu alaykum. Aleykümselam. Penza ülkəsində yaşayışı millətdaşlarımızga, Qozanda yaşayışlardan, Tataristanda yaşayışı millətdaşlarımızdan zor salam alıb geldik. Həlləriniz neçə? Mənə sizə bizdən bilək. Sevimliklər jurnalı. Yazılığız. Assalamu alaykum. Həlləriniz neçə? Yarışlar Allah'a şükür. İsminiz neçə ağabey? Ravil Abdullalı. Ravil ağabey neçə turmuşlar? Tırmışlar yarışlar. Bara kerin gene. Kartaya da kerin gene. Kartlık gile başımızda. Görəm avulda gürlətib yaşayıb yatasız. Var idi vaktimiz. Vaktimiz var idi gerlettirdik da. Nüveli kadir kite bara indi niye? Nişe katir kartlıkka. Siz bu yurtda neçə kişi yaşaysınız? Biz kadir damlı bilemi yaşayız abiyim bilen gene. Yaşlar qalmayı mı avulda? Avımda iki kızım avuldalar. Ayrım yaşaylar şulay mı? Ayrım bir ızbaşa bir kızım tıra, iki ızbaşa avımda kızım tıra. Subhanallah maşallah görəm sizdə pərəməşələr. Atım şeydir. Mənə pərəməşələr etdilər. Mənə bu sizin bəliş deyib atalar şulay mı? Bəlir kızım. O tepey kara pey. Mənə Penza tatarlarının qara əpəyi. Bu əpəy mişdə pişkən şulay mı? Pişə ot pişdi, ot qası pişdi. Oho. Niyə ol şunda qara olub pişə? Bunda nəsələr? Janoy alışınımdan, alış onundan bu. Siz əpəylərini kibitdən satıb almışsınız mənə? Yok, pişirə biz. Hamurunu basasın, gerek açmış litre su, alışını, песок и закваска. Менеки закваскам каждый раз коллаборада вот опять пишера балам, там калдыра балам заправку на следующий раз. Zakvaskada nəsə? Вот опять. Bunu kok zakvaskası ki. Опять. Mənə elə qılmaq belə işləyənlər. Ali yok, ali вот калдыра балам опять нитем калдыра балам. Kılmak oturup duruşa, soluk duruşa, bu duruşası da işte. Bu üzerine niye? Balonu köşetten min almam. Kadir köşet ya, sizce bu sol zakvaska bilen bu aşıta mı, tıraş 7 saat, aman basabız, aman 4 saat tağın kalktırasın, aman indi pişiresin. Ravil abi siz də elə ipi pişirəsizmi? Bu pomaga diyeceğim ya, bileyim ben işliysin. Bunlarım midir basışam demek. Kaşan basasın, bir tur dayım ki basır da. Niye? Prямо, nişivatimi, belçik gibi katı. Şüphesiz şun əpəy, ipi. Əpəy, ipi. İmенно duracağız bu. Bu hanım zakvaskası. Duracaq değil, əpəydən kalabara. Tutqış bulmağında qoya saxlayıdınız mənə şu zakvaskını. On bilen valet etəydik. Mında nərsələr kirgən bu zakvaskada? Mında hazır etəmizin. Şeker, bal mında. Ondan sonra tuzunu da salasın. Весь дичекке вот булай камеры пişiresin o su formada. Bal salamız, pisok salamız. И ondan sonra alışını Kalitsa salam. Hem? Kalitsa. Onu 7 saat boyu köpürtəsizmi? Да, ondan gına basasın. Пирот salasın, только сначала salasın. Pisok azgına, on и вода, su. Resept только вот bularda bu kavumda gına. Penza tatarlarının əpəyi. Qovub qarıyız. Sonda yumuşaq, tatlı, ağızları. Mən yalanlamıyorum. Şön. Vez Mən kaldı qatı olur деп ойлағаным. Gubernatorlarga pişire. Pinzaga kilip ağalar. Penza gubernaторы шушы Клиентка даже итти. Da. Білесізме? Еш заказ берелерме мен şu әпәйге губернаторлар. Сыңғы тапқыр қойшан заказ берділер. Yazbaşını itkeyler yazbaşını. Gile. Bizden 38'de küçteniş. Kazanğa itedik. Allah kuşta. Penza tatarlarının əpəyi. Görəm sizdə samovarlar.
Allah verdi. Allah bildi. Ha. Big burungu samavarlar kebek görüne. Жала тиксен. 1800, bak. 1897 yıl. Сегодня 37 yıl, наверное. Вот современный вот тоже. Koydan aldınız bu samavarlarını? Bizge bir malıyı getire. Bir malıyı bizge getire. Özü kazatta bizde sol malıyı getire bizge. Bu tabak nişki intergandır indi Allah bilsin kaşıyaktan. Nuni. Вот bu algan bulgan bir bay kişi. Вот bu svet bilen deşli. Kümür bilen deşli. Siz çayını samavar bile içesine çayını Да, bilen да, şerbet çaynikten de samavardan da şerbet. Samavardan da şerbet. Biz ondan И taşıyımız ratniktan su. да, и без никого не коридордан да koygan prям самовар не bilen yok. Kilerden gidelim. Trubası bilen yok. Trubasılar bilen yok samavarlar. Bek ratnik bunda yakşı bizdeki. O sol ratniktan yana biz pitayım seni. Ну, расстояние... Onda вес таблицы Менделеева. Suda. 7 şakırım arası barıp gitiremiz. O sol su tıra ay kadir tıra bir zatı bozulmuyor. Asatka'da yok şey. Asatka'da yok, şöpte yok. Mene şuşunday hujalık. Oo, çibişleriniz, tavuklarınız bir kübak rapa. Bekle vallahi şükür. Çibişler de yok, kardeşi sıkılmış. Tavuklar da yok, balaşabız da var, koyumuz da geldi, şu sonra balısı söylerle. İndi yufkalar bu, benimkiler zordular, bunların yanlış çıkanlar elde. Vay bir kişkineler. Anıklarınız kile mi? Buluşar mı sizge? Kile, anıklarımız yok. Bir sınıgım, 2 paravunu kubur indi. Saat baksa kadar mı gerek? Saat baksa buradan da. Manda ot almak var, şiyeler niler, ama da nilerini baksa. Kurajilerge uңды mı? Uңды begi yaksa Allah'a şükür bak. Berengilerinizge kırtlar hücum etmedi mi bu yıl? Baka yok Allah'a şükür. Sibe bizi yoluna 2 kat siberiz. 2 kat sibesin. Kürşilerinizde kimler yaşar şunday maturiyyat? Kızımız ötü, kızımız. Kızınız. Daha последний kızımız. Koylarımız. Ben sıvıt işini şağalagan. İş şağa. Tegilerini 2 kişi edveni. Bu adını işkek göre. Bu? Bu harba. Kullanasız mısın? Da, davet takıyım. Oo, şunun hadli küp sarık tutasız mı? Da. Sarıkını ne için asırıysınız? İtke mi? Mine kurban, yakınlaşa. Zakazlar var mı kurbanға? Şaşlık da bana ki hayvan ki olay спокойно лошадь. Ничек бабайлар бile лошадь самый настоящий жидебіз де. Оны навоз да шығаласын, колмы да кетірі. Бабай от шабауынен, ondan ara кетірі. Siz Ravil abi bilen birge iki güne yaşaysınız bit. Bu hujalık balalarınız bilen birge qaralama. Elle bu ikinizniki gine mi? Yok, bularını önce biz ikimiz ne kalıyız. Fermalarına gelini kalıyorlar. Sizin firmada var. Fermalar. Subhanallah maşallah. Bak şalgısı var, şaba babayın şunda. Menen indi ungan tatarlar yaşayıp Penza'da. Da, вот taşlar, munçalar, onu ver, hıtteni var indi. Yer bula. Taşı kızılın yeri. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Kazandan sizge zor selam. Yaxşı sizge de. Nişek halleriniz, nişek Penza'da turmuşlar? Bara şulay. İşlesen bara, işlemesen yok. Siz kiyevi bulasız mı indi, mi? Bitiye bulam. İsminiz nişek? Hamza. Hamzeler ki bu avda. Da. Nişlep her iki kişinin birisinin ismi Hamza. Başka isimler yok mu öyle? Var başkalar da. Bu bitəyində ni yaxşıdıra qaçsa. Hamza bizde sanala Peygamberimizin abzisi bulgan bek batır kişi. Hamza. Şonlardan şondurlarda bu. Государстводан вот aldık grant. Вот шел нинез. Первый грантым иде. Вот трактор bilen ne aldım. Это 12 yılda, короче 12 yılda первый biz aldık. Трактор da вот тюковальный aldık. И aldık 38 sıyır.
Первые biz idi. Siz devletke süt, may Да, маслозаводға вес сдавать-та biz. Бұлай кереме бар мısın? Әкерткені, ішләсәң бар, ішләмәсәң yok. Әміне ауылда үзләрінің продукцияларын жетештірген қожалықлар бар ма? Менә біз Чувашстанда булдык. Анда атны да тоталар, сыйырны да тоталар, һәм шулай үзләре колбасалар, хәләл итләр жетештіріп саталар. Бездә юктыр ондай, ничек үзең әйтәм, юктыр бездә. Юктыр программага киреп булма, во-первых. Вес монда байлар, иттеләр, зор ниләр, алар вес үзләре шәштиләр. Ә безнеки шай маслозаводга ташыйбыз, маслозавод инде шай безне выручайтты. Bizde ellezen. Bizde yaptırını. Ellezenden çıkıp bulmayın. Ellezеннің конкуренті. Da. Bizge niter, no bizge var. Sıyırlar mı? Sıyırlar bizdeki nide kırdı ha. Kadir itip biz. Alaşlar. Bu taşılı. Atımız kayıtabundaki где-то 25 baş. Keteleler где-то 135 baş kaşeri. Bizleri. Aygarda. Görplünün diye. Bitti. Gördün mü? Ne? Bitti. Менә монда Хәмзә абыйның яңа фермасын күрәсез. Молокопровод вес монда. Вес новая технология белән сабыла. Бүгенге көндә ничә сыер сезнең монда? Монда 104 баш. 104 баш сыер хәзергесе вакытта көтүдә. Көтүдә 200 баш көтүдә сыер. Авылда калырга бик тырышмыйлар бугай. Яшьләр тырышмый. Яшьләргә кирәк. Яшьләр просто ангармый. Ангарды вот әле без ничеккә тоже. Кананам атя калды киям монда. И калдым вот кананама була. Менә кайнанагыз калдырды һәм сезне фермер итте, шулаймы? Да, бабайыбыз килде да киямем ди. Товарны бетерәм, ул тотынды первый монда. Нишләгә атябыз давай алынып багыйк. И тынды 12 елдан әле эшлибез шая кеткән. Мин күрәм сездә читәннәр агачтан эшләнгән, шулаймы? Бездә әлегә хаклы шулай эшлиләр. Агачтан читән ясыйлар. Ә безнең якта тимердән. Бездә ике яктан урман. Урман да и. Да. Мусульман инде шай положено ди. Да. Мөселман илендә Агачтан. агачтан читән булырга тиеш икән. Да, даже фабердә шардакларны не положено. Тимердән. Ә без әле коябыз, потому что иттек әлкегә диннән. Шардуга ни өчен тимердән булмаска тиеш дип уйлыйсыз? Ул атила төрмә. Заключение накы. Ызба тегелә, ә бу ызба тела. Без кертәндә ул бар. Без бразга верующийлар шулай. Көп тегелә. Агачтан должен булырга шардак. Ызба санала. Әлкеге вот абилар атялар, ул ниди? Нитмәгездә вот каштарын вот анам да әбием мәрхүмнәтте. Немиады койгыз нине. Ну, пришлось нитте дә койырга мондыны. Тимердән. Тимердән койдык да. После инде ничә 11 ел музгач. Шул. Дубовыны койсаң, ул шартларга аттына. Йөриләр икән Пермьдә, шулай Пензада. Сез татар түгел, сез башка милләт вәкиле дисезме? Бездә килеп агитировать итеп бирделәр, сез татарлар түгел мишәрләр диеп. Ләкин мин бөтен татарларга әйтер идем. Без татар булып, шул галочканы коярга тырышыгыз. Татар булып, ничек уговаривать итсәләр дә, башкорт, мишәр, керәшин, без татар барчабыз. Татар, туганнар татар. Баба-бабаларыбыздан калган татарлар без. Россия гына түгел, бөтен дөнья. Дөнья изен. Да. Австралиядә да милләттәшләребез бар. Дәне безне сатмыйк. Инде нигә булса, бер мусульман безнеки. Татарлар без. Аллага шөкер бегенгәчә. Мусульманlar. Namazını okuyup Allah'a şükür bir vakitini kaldırmıyoruz. Allah'da birge, Allah'da birge, Allah'da birge. Yaşa birge, hem yaşar bizde birge. Yaşa birge, hem yaşar bizde birge. Biz sizge bir yakın, biz sizi yaratamız.